Egun on guztioi eta ongi etorri gaurko prentsaurrekora, ohikoa dena Gobernu Kontseiluaren ostekoa. Gaurkoan Javi Larrañaga daukate nerekin, Ekonomia Sustapeneko foru diputatua, gaur hartutako erabaki garrantzitsu batzuen inguruan informazioa eskainiko baitigu berak zuzenean, bi diru laguntzen inguruan. Aurretik Gobernu Kontseiluko gaiekin hasi baino lehen aipamen bat egin pandemiaren inguruan, bilakaera ezagutzen dezute, gero eta hobea da, baina edozein kasutan oraindik ere erne jarraitu behar dugu, okerrera joan ez dadin, eta noski eskerrak eman lehen mailan, lehen lerroan, lanean ari diren guztiei. Aipamen hori eginda, gaurko Gobernu Kontseiluan hartutako 3 erabakien berri emango dugu, alde batetik diru laguntzak egongo dira, ekonomia sustapenekoak, eta gero ogasunean ere aldaketa bat egin dugu, eta horren berri emango dizuegu. Birenengo gaiak aipatzeko, Javi, nahi dezunean. Osondo, Eider, eskerrik asko, egun ondan hoi. Eiderrak esan duen bezala, bi diru laguntzan inguruen, gaur onartutako bi diru laguntzan inguruen, sarrera txiki bat egingo dizuet, ze detaile guztile daukezue, eta pixkate kokatzeko esan alde batetiken bi diru laguntza hauek ekonomia indartuz planan barruen zeudela, aurkeztu gendunien, hor ikusiko dituzue, personan eta kalidadezko enpleguen inguruen, hau da etorkizuneko lanan inguruen, eta bestaldetik baitara merkataritza eta ostalaritzan inguruko laguntzai dagokionien. Beti izaten dugu, ekonomia indartsu bat beharrezko izango deula, etorkizuneko ongizate mailai eusteko, eta era berien baitare, behin eta berriz esaten dugu Gipuzkoa, mundu mailan, desberdinkeri gutxieneko lurralde izan nahi deula. Beraz, dudai gabe, diru laguntza hauek, eta baitare gure ekimen guztiek, bi helburu hau eta bideratuta gaude. Guztira, ia 5 milioi euroko diru laguntzak onartu ditugu gaur, 3,4 milioi etorkizuneko enplegue bultzatzeko, eta bestaldetik 1,5 milioi merkataritza eta ostalaritza babesteko. Esan baitare, ekonomia indartu zen, zehazte zien laguntza ezberdinetako bat diela. Hau da, laguntza gehiago bideratu ditugula baitare merkataritza eta ostalaritzara. Etorkizuneko enpleguei dagokionien, hau da, lehenengoei eutziz, dudaik ez dago, etorkizuneko enpleguek kalidadezko enplegu izan behar dula. Guk esaten deunien ekonomia indartsu bat, eta esaten deunien aberastasuna sortu behar deula, noski hori ez da posible kalidadezko enpleguek ez badien. Enkesta ezberdinetan ikusten dugu baitare, gizartien kezka nagusietako bat dela, etorkizuneko enplegue, etorkizuneko lana, eta ikusten dugu Gipuzkoa ondo kokatuta daola, baina dudai gabe baditugu baitare erronka batzuk, bai epe motzea, desoreka txiki batzuk, desoreka batzuk lantzeko, baina baita ere epe luzea erronkak, gure aurren ditugun erronka ezberdinei aurre egiteko. Eta gehiegi luzau gabe, 3 ideia azpimarratu nahi nituzke gai honen inguruen, hau da kalidezko enpleguen inguruen. Alde batetik, beharrezko dela faktore ezberdinek lantzie, eta hor, variable asko kontutan eduki behar ditugu. Kontziliazio erantzunkidie, hazkunde profesionala, lan ingurune ekargarri bat, nik uste dut erronka asko dauzkeula eta faktore danak landu behar ditugula. Bestalde beharrezko dela, elkarlanetik eta konpromisotik lantzie erronka horiek, eta elkarlana esaten deunien eta konpromisue aigeitzeten personataz, enpresataz, erakunde ezberdinetaz, hau da behar ditugu personakin komprometituta dauden enpresak, behar ditugu enpresakin komprometituta dauden personak, behar ditugu persona eta enpresak lurraldiekin komprometituta daudenak, beraz, danon arteko erantzunkide sare bat osatzen dugu. Eta bestalde, hirugarren ideia nagusi bezala baitare, nolabaiteko garrantzi bat eman nahi nioke etengabeko ikasketai. Ze etengabeko ikasketa hori izangoa, realitateko bat eta beharretako bat, bai persona bezala garatzeko eta baitare noski, gure ekonomiek izango dituen erronka ezberdinei aurre egiteko moduan. Aspektu hori edanak saiatu gea deialdi hontan jasotzen. Ikusiko dezue deialdi horiek
bakoitzak azpi linea ezberdinek dauzkela, eta bakoitzak bere helburuek, bere kolektiboek dauzke, eta bueno, danakin, esaten genuen bezala, faktore hori danakin espero deu aurrera pausuek ematia. Merkataritza eta ostalaritzan sektoretako laguntzeta salto egiten badeu, kasu honetan 1,5 milioi diru laguntza onartu deu gaur, eta bi helburu ditu nagusiki. Alde batetik digitalizazioa bultzatzea, eta bestaldetik pandemiak orain epe motzien eragindako inpaktuei aurre egitea. Hemene, lehen elkarlana esaten genuen, eta noski guk etxe barruan elkarlana landu behar dugu erronka ezberdinak egiteko, eta kasu honetan, alde batetik, aldundien gaitasun teknologikoek indarrien jarri ditugu, bestaldetik ogasunekin elkarlanien ibiligea, eta danon artien, zergabidea plataformaan bitartez, eskatu ahal izango die diru laguntza hauek, eta gure helburua da, teknologi eta elkarlan horren bitartez, eskaera oso erraza izatea, eta plataforma hortan eskaera egiten nahi egean bitartean jungo da, kondizionante batzuk ikusten betetzen dien edo ez, eta helburu da baitare diru hori gero oso azkar iristia onuraduen gana. Beraz, azkartasun horire oso beharrezko ezala iruditzen zitzakun. Pandemiek eragin nabarmenak izan ditu bi sektore hauetan, eta lehenotik zetozen beste erronka batzuke esan dezakegu indartu edo abiadura gehiago eman dioela. Bai alde batetik konsumo ohitura berriei, ze guztiz aldatzen haidien konsumo ohiturak dauzkegu, eta bestaldetik gure harremanake askotan aldatu india. Harreman digitalak, komertzio elektronikoi dagokionez, erronka horietanak dudai gabe landu beharreko gauzak izango dira. Brevemente decía que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy 2 convocatorias de subvenciones, 2 convocatorias de ayudas que totalizan 5 millones de euros. Uno para el empleo del futuro, al cual destinamos 3,4 millones de euros, y el segundo en apoyo al comercio y a la hostelería con 1,5 millones, que viene a complementar otros programas de ayuda que destinamos también a estos colectivos. En cuanto al empleo del futuro, no cabe duda de que el empleo del futuro tiene que ser empleo de calidad. Las encuestas nos dicen que el empleo del futuro es una de las principales preocupaciones de la sociedad, y aunque entendemos que en estos momentos podemos estar bien posicionados como Guipúzcoa, es necesario trabajar para corregir algunas desigualdades que tenemos en estos momentos, como puede ser desde un punto de vista de desigualdad de género o de empleo juvenil a corto plazo, y a la vez tenemos que anticiparnos al futuro y trabajar retos que tenemos, retos que se generan a través de las grandes transformaciones que estamos viviendo y que viviremos en el mundo del trabajo. Sin extenderme mucho, me gustaría destacar 3 ideas. La primera es que a la hora de aproximarnos a este reto tenemos que tener en cuenta que es necesario trabajar múltiples factores, que por otra parte es fundamental, igual que en el resto de retos de futuro que tenemos, la colaboración y el compromiso entre personas, entre empresas, entre instituciones, y que es necesario hacer hincapié en el aprendizaje continuo como un factor determinante tanto para las personas como para las empresas. En este programa que hemos aprobado hoy hemos intentado tener en cuenta y recoger todos estos aspectos porque nos parecen claves de cara al futuro del trabajo en Guipúzcoa. En relación a la segunda línea de apoyo al comercio y a la hostelería, hemos aprobado, como decía, una concesión de 1,5 millones de euros que viene a complementar otras ayudas, otras líneas de ayudas que hemos ido aprobando y que estamos trabajando también para el comercio y la hostelería. Y en este caso tenemos 2 objetivos. Primero, impulsar la digitalización de estas actividades y, por otra parte, ayudar también en el impacto a corto plazo que ha tenido
la pandemia tratando de acelerar la recuperación. Decir también que hemos trabajado apoyándonos en las capacidades tecnológicas de la Diputación y en colaboración con el Departamento de Hacienda para que la solicitud y el pago posterior de estas ayudas sea sencillo y sea rápido, porque nos parece algo ya no desde un punto de vista de la eficacia y eficiencia de la Administración, sino porque el momento lo requiere también especialmente. La pandemia ha tenido un impacto importante cuando hablamos de comercio y cuando hablamos de hostelería, a lo que hay que sumar otros retos que teníamos ya desde el principio, como pueden ser los cambios y las transformaciones en los hábitos de consumo, así como las nuevas relaciones más digitalizadas que cada vez más se están imponiendo y que sin duda estos colectivos también están trabajando y que queremos ayudarles en ese viaje. Besterik gabe, eskerrik asko eta Eiderrei botatzen diot hitza. Bai, eskerrik asko, Javi. Bueno, beak ekonomia sustapeneko diputatuak aipatu du gaurko gobernu kontseiluan onartutako hainbat diru laguntza, eta bereziki momentu honetan pandemia egoeran beharrezkoak dianak eta gu sensible izan gea Gipuzkoako Foru Aldundi bezala eta horrela izan gea iraganean eta horrela jardungo dugu ere etorkizunean, baina Gipuzkoako Foru Aldundia bezala badaukagu beste tresna bat ere laguntzeko erabili izan deguna garai honetan eta laguntzeko erabiliko deguna, eta da hain zuzen ere ogasuna. Zentzu horretan, hau da hirugarren gaia izango litzateke kenkari bak, badakizu ticket bai sistema ezartzera goazela, bete beharra izango da datorren urteko urtarriletik aurrera, modu mailakatuan sektoreka, bai. Eta orduan esan genuen, abian jarri aurretik, kenkari bat onartu genuela laguntzeko hain justu inbertsio hauetan. Beti ere, hilabete lehenago, bereien sektorerako indarrean sartu, baino hilabete lehenago, baino lehen egiten bazuten inbertsio hori. Inbertsioaren 160 diruz laguntzen dugu, tope badauka, 5.000 eurokoa, horren berri eman genuen duela hilabete batzuk. Bai, horrek onura asko ekarriko ditu, besteak beste digitalizatzen lagunduko duelako, Javik esate zuen bezala, beste alde batetik ere tramite administratiboak asko azkartuko ditu, batera askoz ere gutxiago erabiliko dugu, eta askoz ere azkarrago egingo dira danak, eta gero zerga iruzurraren kontra ere laguntzeko tresna nabarmena da. Beno, zentzu horretan, Javik aipatu du elementu bat funtsezkoa dana, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, eta da azkartasuna. Alegia guk ticket bai abian jarriko dugu, ticket bai horretan laguntzeko onurak onartu genituen, eta gaurko onartu duguna da, hain justu azkartasuna sartzeko, diru laguntza horiek lehenago bueltatzeko prozedura. Orain arte eskatzen zitzaiena zen, inbertsioa eginda gero urrengo errenta aitorpenetan izango zutela horren onura, alegia bai sozietateen gaineko zergan edo PFZ-an, baina gaur onartu dugun aldaketa honekin egingo duguna da, inbertsioa egin bezain laster jasoko dutela horren onura. Nola? Aurreko 4 urteetako aitorpenak aintzat hartuko ditugu. Eredu berri batekin, kenkari bak ereduarekin berehala jaso izango dute azkeneko 4 urteetako errenta aitorpenak aintzat hartuta. Egin beharreko aitorpenak ez ditugu aintzat hartuko momentu horretan, horrek berandutu egingo lukelako hain justu diru hori itzultzea, inbertsioa itzultzea. Beraz, gaurko erabakiarekin egiten duguna da azkartasuna sartu, abiadura sartu, inbertsioa egin orduko jaso dezaten diru laguntza hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik. Voy a resumir muy brevemente la tercera decisión que se ha adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy, que tiene que ver evidentemente con las ayudas que concede la Diputación Foral de Guipúzcoa. Saben que la Hacienda es una herramienta fundamental, lo ha sido en época de pandemia, ha sido una herramienta fundamental para ayudar a todos los sectores desfavorecidos que han sufrido la pandemia. En este caso teníamos ya puesto en marcha todo un sistema para la entrada en vigor de Ticket Buy a partir del 1 de enero del 2022 por sectores, de manera escalonada. Dijimos que se iba a ayudar o se iba a bonificar el 60% de la inversión con un tope de 5.000 euros, y lo que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy es dar velocidad a la devolución de ese dinero.
porque la inversión la hacían ahora y luego la declaración de la renta, tanto IRPF como sociedades, se iba a hacer de manera posterior, y con la decisión que hemos adoptado hoy lo que hemos decidido es que se va a hacer un modelo que en carry back, de manera que puedan recibir de manera instantánea basándose en las declaraciones de renta de los últimos 4 años. Si con la del primer año no es suficiente, la segunda; si no es suficiente aún así, la tercera, hasta la cuarta. Por tanto, son 4 años en los que van a poder utilizar para la devolución de ese importe de la inversión. Insisto, 60% con un tope de 5.000 euros. Hoiek beraz gaurko gobernu kontseiluan hartu ditugun erabaki nagusiak, eta hortik aurrera galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest gaude Javi eta biok. Eider, con respecto a otro tema, me gustaría saber si podríais hacer una valoración con respecto a la admisión a trámite de la querella de los transportistas del otro día, y luego respecto a esa tercera norma foral, ¿cómo está, en qué momento de la elaboración, si hay fecha ya para la aprobación? Bien, en relación a la admisión a trámite, por mucho que sea algo doloroso, evidentemente, que la Diputación Foral de Guipúzcoa no comparte en absoluto, y de hecho además hemos insistido en más de una ocasión en el apoyo absoluto a la diputada Aintzane Oyarbide, además es algo que hace propio la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, por tanto apoyo total, pero bueno, es algo que es habitual, la admisión a trámite. O sea, en la mayoría de los casos se admiten a trámite este tipo de cuestiones, por tanto era algo que entraba dentro de los parámetros que teníamos establecidos previamente. En relación a la tercera norma foral, bueno, pues nosotros la intención que tenemos es que se apruebe antes de fin de año en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Para ello son las juntas las que tienen un procedimiento ya establecido, y para llegar a tiempo intentaremos que se apruebe en Consejo de Gobierno lo antes posible, pero insisto, el objetivo es que se apruebe antes de fin de año en Juntas Generales de Guipúzcoa, antes del 31 de diciembre. Beste galderaren bat? Bai, Radio Euskaditik, Euskadi Irratetik EITB-en galdera. Hondarribian gauzak normal, alarde eguna zuten bihar. 25. urteurrena emakumeek lehen aldiz alarde parekidea aldarrikatzeko desfilatu zutenetik. Oraindik konpondu ez den gatazkari irtenbidea emateko erakundeen aldetik inplikazio handiagoa eskatzen dute. Aldundiak zer du esateko honen aurrean? Egia da bihar, Hondarribiko jaia ditugu, eta Hondarribitar bezala ere, Hondarribitar guztiei, alda neurrian ondo etxekoekin eta pandemia daukagula kontuan hartuta igarotzeko opa diegu Hondarribitar guztiei. Hori esan da, alardearen gariari dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikuspegia ezaguna da, gaia gatazkatsua da, gaiak ez dauka konponbide erreza, eta ez da hain simplea ere. Guk eskatu deguna azkeneko urteotan Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean da, gaia ahalik eta modu diskretoenean jorratzea, irtenbidea lehenbailen lortu dadin. Hori da, hain zuzen ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatu duna, eta ekarpena egin duna hain justu hoxe da. Ahalik eta zarata gutxien, ekarpen hobea dalako erakunde ikuspegitik. Beraz, bertan dihardute lanean, eta gu laguntzeko gaude Gipuzkoako Foru Aldundi bezala, baina bertan ari dira lanean hainbat eta hainbat aktore. Honek konponbide bat izango duelakoa, baina gure ekarpena diskrezioa da. La Diputación Foral de Guipúzcoa en relación a este tema, pues se ha pronunciado en varias ocasiones. Es un tema muy complejo, de muy difícil solución. Por tanto, la Diputación, la medida que ha adoptado o la postura que ha adoptado ha sido la de ayudar desde la discreción. Consideramos que es un asunto que se ha de abordar en el propio municipio de Hondarribia, que se está abordando de manera discreta, y es la aportación que hacemos nosotros. Cuanto menos ruido, consideramos que mejor, que es mejor. Y esa es la confianza que tenemos como Diputación. Beste galderaren bat. Beraz, honekin bukatuko genuke, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.